بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله كربي مياراتين نوغاي الحمد لله رب العالمين جنة فدي ربي تنغو يارا ولتدي بنجرا أرغو يان فرطاكو يجودا ذو القعدة عيد الأضحى قودا نبرا يجرا عيد الأضحى قودا قياد الدمي ساقلتوا في باتي تكرا هرتي يجرا يجودا كناف عيد الأضحى كناف مال قبي فتني مال قبيني arri zulqiidaa guyyaa kudha takka bara 1446 akka lakkoofsa hijraati maashaa allah ka rabbiin guyyaa irraatiin nu gahe alhamdulillaahi rabbil aalamiin jechaadha arri guyyaan guyyaa jumaati jumaa guyyaa iida sadii qabna sadeen iidal adhaa iidal faxiriidhaa fi jumaa kana jechuudha kanaaf arra barnoonni nuti qabanneefne maali osoo gara barnootaan seenneen duratti like subscribe nuuf godha maamila nuuf taha maatii nuuf taha isinin jenna daawwattoota keenya subscribe godha like godhaatii maatii nuuf taha isinin jenna barnoonni har'a qabannee dhufnee jirru barnoota khudh aqiidata min alkitaabi wassunnati sahiha qabadhu aqiidaa kee yaalma namaa hidhaa kee qabadhu guduunfaa kee jechuudha aqdii jechuun guduunfaa sammuu keessatti guduunfatanii deeman jechuudha guduunfaa kee qabadhu yaalma namaa kitaaba jedhu qabadhee isiniif dhiyaadheetiin jira ana obboleessa keessan ustaaz Khalid Hussein Yaasinin jedhama kanaaf hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa isiniin jecha barnoonni keenya akkatti aanu ta'a innis barnoota khudhi kutaa 16ffaatiin geenyee jirra fedhii rabbiitiin barnoonni har'aa barnoota khudhi kutaa 16ffaati barnoota khudhi kutaa 16ffaatiin ka rabbiin waliin nu naanneessa alhamdulillaahi rabbil aalamiin barnoonni keenya har'aadha maal jedha haayye hal tucallaqu jedha duuba obboleeyyan keenya hal tucallaqu alkharadatu ni rarraafatamti maaltu alkharadatu afaan biyya biyyaa qabdiga kharadaa jechuun akka afaan arabaatti kharadaa gizee jedhan ilillee baharaa waan jedhan takka ni beeytaniimi rarraafachuun akkam mormatti rarraafatuun ilillee baharaa ni rarraafannaa hiija jechuudha takkaawu immoo elellaa akka afaan biyya keenya kanaatti immoo elellaa jedhaniin elellee baharaa elellaa wanta tokko jirti waan ilkaan bineensaa fakkaattu ilkaan qaqqabdii saniini elellaa jedhaniin elellee baharaallee ni jedhaniin san ni rarraafanna murtiin sidhaa akkam ta'a ammallee elellee baharaatii fi walwadaca ittiftuu jechuudha wadaca jechuun ittiftuu takkaawu immoo dooqa jedhaniin akka afaan gariitti jechuudha elellee baharaa rarraafatuun akkami ammas ittiftuu waan jedhan takka rarraafatuun akkami wanaxuha waan kana malee jiru wantoota biraallee mormatti rarraafatuun maal fakkaataa jedha aljawaabu deebisaan maal tahaa laa nucalliquhumaa isaan lamaan hin rarraafannu nun jedha obboleeyyan keenya min alcayni ijaaf jecha hin rarraafannu ija namaan na tuqe ija namaan na nyaate budaan na nyaate jennee mormatti rarraafatuu hin qabnu jechuudha liqawlihi tacaalaa jecha rabbii ol taheeti jecha rabbii ol taheeti nuti qur'aana irra waan qabannu hin qabnu bar qur'aana rabbii irra waan biraa takka hin barbaannu liqawlihi tacaalaa wain yamsaska allaahu bidurrin yoo rabbiin miidhaa tokkoon si tuquu fedhe yaalma namaa ija taatu budaa jinni waan fedhe haa ta'u yoo rabbiin ittiin si miidhuu fedhe ija namaa takkaa yoo rabbiin si miidhuu fedhe falaa kaashifa lahu wanni sirraa saaqu hin jiru wanni sirraa deemsisu hin jiru illaa huwa isa malee suuraan kun suuratul an'aam jedhama suuraa waa'ee beeyladaa gaalaaloon re'ee dubbatu jechuudha suuraan kun وقوله صلى الله عليه وسلم جتشرق ربي أمس مال جدا من علق تميمة نمني قرطاسة تكرر رافتي قرطاسة والنجا ورقا كبير برسي نما خنا هو مرما كيت رافتو وفتا كيسا مرما كيسا قد كاين ونجا
namni waan akkanaa kana rarraafate qarxaasa irzii jedhaniin irzii namni rarraafate qarxaasa namni rarraafate faaqaade ashiraaka inni sun shirkii godhe namni shirkii goonanga kaafree shirkii godhe kaafree ashiraaka rabbiin bira waa qabe rabbitti qindeesse kanaaf waan mormatti rarraafannu waan lukatti rarraafannu bakka fedhe haa taatu waan rarraafatamtu ijaaf na fayyaddii amartiin na fayyaddii wanni jaadhe hin jiru zeeroodha obboleeyyan keenya saxiihu rawaahu ahmad ahmadii hadiisa kana gabaase التميمة الخرزة أو الوداعة تعلق من العين تميمة قرطاسة كجنسن الخرزة إلى اللي بهراس نتها يجودا والوداع ودعانس إرزير مرأي قرطاس مرأي تعلق من العين إجايتش كرر رافمت إجاس أتو وامبراسي فأتو هنتهو ججودا بليان كينيا هايا بر متدرين التانو مال جدا سؤال قافين ونجا جتشو لدوبا ما حكم العمل بالقوانين المخالفة للإسلامية ما حكم العمل بالقوانين مرتين سيرات دلقو مال فكات قرآن حديثني وسو قرآن نجرو وسو حديث نجرو سيرات دلقون عادات دلقون مال جرا qawaaniina jechuun wantoota shari'aa malee jiru jechuudha qawaaniina seeratti dalaguun seerawwan baafamee jiru jechuudha seerawwan aadaas haa ta'u seera mootummaas haa ta'u qawaaniina jechuun seera shari'aa malee jiru jechuudha sanit dalaguun maal fakkaataa nuun ji'a jechuu duuba obboleeyyan keenya kanaafu aljawaabu deebisaan مالتها العمل بالقوانين المخالفة للإسلام المخالفة للإسلام كفر كان كيسا كان أمنتا فالجتو قوانين يعني سيرت سيروان بافما سيرا بأيجرو كان شريعة على كان شريعة فاللفتت حججتو مال فكتا ننجي كناف ديبسا مالتها سيرا جرو كان شريعة خالفت حججتون كفرون نما كفرسيسا بليان كينيا نما كفرسيسا ساني راو فيغچو قبنا قرآن بريدا كان لفكيني حديث بريدا كان لفكيني سيرتي حججون كفريدا كناف راو فيغو قبنا ميرا واربين جرو ولمان حالالو رب العالمين أكم جا هايا كفرون كفريدا إذا أجازها أبو بقاسيتي بقاسيتو چما چودا قرآنينيس سيرس نبقها يوجه كفر علم نما شرطي قبل يجون قرآنينيس سيرنيس نبقها أبوجه أوي تكاد صلاحيتها تكاوم موجود مالي ونتيوم بريد دوداو جالوغا بريد دوداو نتولتي سيرا مرتفتو على أبوجه قال تعالى رب العالمين نجرا أي حال كونه متعاليا قلتها تها نجرا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون سورة مائدة آية أفرتمي أفرت ربين دبتي ومن لم يحكم نمن مرتفة بما أنزل الله ورب بوسن قرآن رب بوسن نمن مرتفة حديثا نمن مرتفة قرآن رب بوسن نمن مرتفة فأولئك أمنا كناكن هم الكافرون ummanni kun warra kafre ja rabbi salaamaan waa baasu bakka gariitti humul faasiquuna jira bakka gariitti humul zaalimuuna jira lubbuu ofii miidhe jira akiraatti bakka gariitti faasiqa jira inumaa amantaa irraa achi bahee jira kanaaf waman lam yaxkum namni murteeffanne fa ulaa'ika ummanni san humul kaafiruuna inni kaafira kanaaf har'a obboleeyyan keenya aadaadhaan deemuu hin qabnu kan waan shari'aa faallessuun quraana lafatti dhiifnee waan seera shari'aa faallessuun osoo quraanni akkana godhaa jedhu seerri immoo yoo akkana hin godhinaa jee quraana qabachuudha qabna seera aadaadhaa fi heera hunda quraana lafa keenya faallessinee itti buluu hin qabnu وقال صلى الله عليه وسلم ارجع ربي نجري ومن لم تحكم أئمتهم جدوبا
وان مرتسنين وما لم تحكم وان مرتسنين أئمتهم درين ثاني وردر بؤات اجرو كنو قوة مرتسو جارسة تائي دبي دبتو هاتاتو من قدو هاتاتو ورما أبا أنغوج يمني كهمن كيسا ورم مرتسن دري يمن قجر كن لان درين ثاني وان مرتسنين بكتاب الله قرآن ربيتي وان مرتسنين ويتخيروا مما أنزل الله وان كيسا فلتنيت مرتسنين وربين بوسرا إلا جعل الله بأسهم بينهم لولا ثاني ربين جدوتي قد أجيبه وانا كناكن لولا نتبنى يجودا واني والفنوف واني واللولوف مالف قرآن ربيتي مرتفع جدني آدها برباني كناف من يوقوني في قرآن إيسي وامبرا وربين بوسيلة ديمو إيسي وامبراتي يوم مرتسي قرآن إيسي دوبا ربي لولا تقدي سيجودا والربي واللولا بلا قدو سان اتبو سيجودا حسن حديث نقول يا حسني رواه ابن ماجه وغيره ابن ماجه حديث كان قباسي جرا نمني برالي قباسي جرا إقاوة بليان كينيا آداد مرتفتو هنقمنو وصو شريان جرو سيرا مرتفتو هنقمنو نتها جنة جلياوت جرا يجودا جار سام فتاتا جرا يجودا manguddoo yaan fitadha waan jedhani jira jechuudha osoo shari'aan lafa jiru manguddoo barbaanna osoo shari'aan lafa jiru aadaa shari'aa balleessitu takkaa'uu kan faalleessitu barbaanna wanni akkanaa kun nama kafarsiisa rabbiin bakka sadiitti dubbate quraana keessaa humul kaafiruuna ummanni akkanaa kun kaafira jee jechuudha kanaaf obboleeyyan keenya sagantaan irra qabnu asumatti goolabamee warreen chaanala kanaaf haaraya taatan sabiskiraayib nuuf godhaa viidiyoo kana immoo laayik koomentii fi sheer godhaatii obboleeyyan keenya biraan nuuf gahaa isiniin jenna wabillaahi tawfiiq assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuhu